Plastic chaithokuna leiba hanthananaba Manipur gi Valley District khudingi Plastic Collection Center thamnanaba thaurang leire haina MPCB gi Chairman L Radhakishore na phongdokre. Manipur da Security Force singna sasinaba khuthoknabagi thodokta hatpikraba miyoi singi achumba wayel pithu haiduna ngasi mapuroiba kaina krabi lukrabi singna protest tawkre. Kana leijadraba angang singda ahenba mityeng thamduna makhoigi tungi punsida yaifana ba hona bahaibasi yamna tangai fadabani haina Chief Secretary Dr. Suresh Babu na phongdokre. Mayam bukhrum jari adom neng biri bisi Impact News ni ai pinki okram na hoji pungja si faubagi maroiba pausing miyam da pizari. Imphal manungda plastic chaithoktuna leiba hantha hananabagi pandamda Manipur gi Valley District mangada district khudingi Plastic Collection Center mari thamnanaba thaurang leire haina Manipur Pollution Control Board ki Chairman L Radhakishore na phongdokre. Wafam asingasi World Environment Day ga mari lenana khwairamban ima kaithil da pangthokiba summer camp hodokpagi thoramda saruk yaraduna L Radhakishore na phongdokibani. Global Foundation for Sustainable Future haina sinduna Bit Plastic Pollution haiba thimda pangthokiba camp aduga mari lenana wangangbada El Radhakishore na makhata na hai district mangada thamgadoriba Plastic Collection Center asina plastic ki polam sing khomjinduna thamgani loinana plastic khomjinduna purakpa miyoida plastic kg amada lupa mapandagi tara homdoi fawba piduna lengak na leigani thaurang asi mai pak na pangthokpa ngamlabadi pat amadi turel na chingba mafam kayada nongmagi plastic hengalakpagi issue asi thingba ngamgani haina phongdokhi maram aduna lengak na paikhalakpa thaurangda miyam na mateng pangbiu haina appeal tawkhi aikoigi loinari ba aikoigi environment aikoigi prakriti se asi aufom thoptaba masibo aikoina karamna ngakpi gadege karamna control tawgadege haibadugi anai fadaba tanda magasai asigi world sida lae hana ya thamjage eriba society sida masibo users singa sida apta wa loinana aikoina masi alternative leitaba plastic bag carry bag singa se koi pe tolomatunga masigi alternative mai ko sida magasai biodegradable hoiba tunggadaba leihau bungadaba national bungadaba pot chingado kodo aikoina hojik puthokna masini haida sina dabadagi argali badagi people section use tawe Manipur da Indian Army amadi State Force singna sasinaba khuthoknabagi thodokta hatpikraba miyoi singi achumba wayel putho haiduna ngasi mapuroiba kaina khrabi lukhrabi singna protest tawkre. Conflict Widow Forum gi thomi singna Manipur Press Club ki gate mamang da chathakiba protest aduda fake encounter lepu mapuroiba kaina khrabi singi punsi kallu CBI na athuba da charge sheet thangkalu haiba pendabagi kholau kaya laukhi tungda paumi singa unabada Conflict Widow Forum gi convener Kongkham Gangarani na maral pisinduna sasinaba khuthoknabagi thodokta mihathina hatpi khraba singi achumba wayel puthokna na bahonabada CBI na namsinduna thambire athuba matamda Supreme Court ta charge sheet thangatpiduna achumba wayel fangananaba hotnabiu loinana leitalai marakta case thengnana bahonabada mapuroiba kaina khrabi amadi macha hatpi khrabi kayana hena awaba oire Manipur lengak amadi mari leinaba singnasu hiramasida mityeng changpiu haina appeal tawrakli Yes, lising amga samga kuni panse si sumaina sum thengta dana sum leiba targadi sahi akoi case yamdabda sahi imda case manga tholo khutpa ko sahi sahumena sangina maram dina CBI na Supreme Court ta athuba matamda akoi charge da thalapi duna akoi awana taraba imung sing akoi justice phangriba victim or family sing je sahi da akoi athuba matamda akoi justice akoi kaino se phangwam thokba hak akoi right se phangan biyo Substance abuse oiraba miyoi singbu achumba lambida puraknana bahonariba bedrock of recovery gi chahi farak paga loinana nongmagi oiba health camp ama maitai langol punsilok ta leiba makhoi complex ta pangthokre ngasigi camp adu state health Mission Directorate of Health Services, Medical and Sales Representative Association of Manipur, MSRA, Amadi Jennings Medical Superintendent Oiriba, Dr. L. Ranbir gi mityeng makhada senkibani. Paumi sing da wangang laduna Dr. L. Ranbir na asigumba thoram asi tungdasu miyam gi mateng pangba oina sinba ngamnana bahonagani haina phongdokhi. Bedrock of Recovery ki founder Oiriba Aribam Bijoy Krishnana inmate singna thengnaba awaba singi marakta haksel gi awaba sisu amani adubu asigumba camp asina makoina mayok nariba awaba asi kharada oirabasu kokhanba ngamgani haina phongdokhi
Mitai Punsilok ki akoibada laiba miyam amadi bedrock of recovery ki ex inmate sing amadi current inmate sing yauna punna miyoi chamaga marfuna camp aduda saruk yaki. Sumana koina marak makta koina rehab center singda ayakna akoi MNP gi desu akoi dum sinjai atei jaga atei desu marak makta dum moi gi akoi gi medical and sales representative association of Manipur ga pullaga khusannaraga akoi gi director health service tagi hidak mayam du khar lojaraga akoina marak makta dum sinjai masi akoina sahi imda ni umlak akoi tawung ngamjabasi ai gi di agoi am phabani aduga mayam gi seba tawung ngamjabasi nungai jaba phongjei na ina phongdukchani Center amadi state lengak na miyam gi yaifana ba paikhat liba tongan scheme sing asi miyam na khangba watpadagi khudong chaba loba fangdana leiriba sing asi kokhanana ba ngarang lengak ki makok thongba minister singna pung ohum chupna kupna khana khre haina deputy chief minister Yumnam Joy Kumar na phongdokre wafam asi ngasi naurem thong community hall da pangthokpa Ujwala Yojana gi makhada Uripok assembly constituency gi beneficiary singda LPG connection yenthokpagi thoramda deputy chief minister na phongdokibani mak na hai leiriba scheme kaya asi miyam na ningthina khangna daba maram na khudong chaba phangba yaraba miyoi kaya ngasi fauba phangdana leiri hiram asigi matangda ngarang kupna khana naina duna lam dagi karakpa mihu singna scheme asigi miyam da khanghanbada maru oiba thodang launana ba khana ki haina phongdoki lamsang gas agency na sinduna pangthokiba thauramadu punna beneficiary nifuda LPG connection sing yenthoki scheme sing beneficiary mayam the pin na ko na ba toba scheme sing je ayamba matamda mayam na public na khangna da degi awareness like the degi ayam na masi kudong jam se lobo phangde adu benefit mayam sing su phangda anamba ngakta si karai degi thoke da sigi scheme se kanano karai degi kan to ko do sigi mari chumna khangna da ba Masih makan tu kotor mayam, lagi begini ni, amor of the koina go to the village, aina teruk. People ni representative koina lagi ba, mioi sinda, kaya tu, koi discussion tu, muncul dia koi discussion tu begini, discussion sih koi lagi tu, kerusin sinda, people ni representative koina lagi ba, kampus sinda, lagi ba, magi kendra tu sana kan, masai sugum belai, sini awareness masih Kumjali Singh ani gesupna tarahum doida pangthokiba Manipur Police Constable recruitment ge result lauthokpa yaroi nauna Kumjali Singh ani gesupna tara tarukta re-recruitment taukiba Manipur Police Constable recruitment hinkal halu haina wakat mifam chathakre mifam asi JSC All Manipur DPC completed re-recruitment candidates of Police Constable male English Singh ani gesupna tara taruk K Jayantagi Bechna Sinduna Kaisampat Lairembi Community Hall da chathakibani Mifamatu da saruk yakiba JSC asigi Joint Secretary Y Kiranna aranba kaya yawi haina lengakna kakthat khraba English singani ga supna tarahum doigi DPC asibu nauna fol lauthokna ba honarakpa laibak thibani asoiba aranba yaudana achumba maongda Kumjali Singh ga supna taratarukta pangthokiba re-recruitment result kakthatna ba honarakpa yaba ngamloi lale khangna kakthat khraba English Singh ga supna tarahum doigi DPC asibu hingatna ba hotna bada chenaba chairman amadi board member singi mathakta lengakna chapchaba mityeng changbiu niyom chumna chathakiba English Singh ga supna tarataruk re-recruitment DPC namsinduna English Singh ga supna tarahum doigi DPC ki fol lauthoraklabadi akan bakhongjang kaya leptana changsingani haina makhataki aran bana pik thanna yauri haidana inquiry commission lama semaga thigalaba matungda answer script double leirami haidana kakthat pikhraga 2016 da re-recruitment pangtho aga anouba chairman hapaga DPC tawdana baiba fawfa losin garba matungda haujik haido amdai mikup khara sida 2016 batch se kak e haibasi igoi joint action committee na yaba ngamoi matamda sigraba DPC buna haujik amaka hingalle karisu asoiba aranba karigumba amabobo yaudaba DPC asina kakthat pibase masi commission ki report asi igoi na yajaba ngam Chief Minister N. Birena Luchingba, Manipur Lengak na chahi ama helakpa amadi Prime Minister Narendra Modi na Luchingba, Central Government na chahi mari mapung farak pa buharau tayamba fongtok po ina ngasi nong magi oiba free medical camp ama Purum Sadogram Village sa pangthokre.
खुंद्राकपम कॉन्स्टिट्युएंसी की मनुंग चनबा खुल असिदा पांगथोकपा फ्री मेडिकल कैंप अदु बीजेपी मणिपुर प्रदेश किसान मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर के एस एस कला अमदी बीजेपी खुंद्राकपम मंडल की प्रेसिडेंट एस एस नंदा मैतै अनिना सिंधुना पांगथोकिबनी कैंप अदुदा मियोय चामरोम सरुक याखी लोइनना सरुक याखिबसिंगदा बीपी शुगर अमसुंग ईसीजी न चिंगबा चेक तौबगा लोइनना हिदाक लांगथकना चिंगबसु लेमना येंथोखी कंगलैपाक तमलिबा एजुकेशन करिकुलम असी सेमदोकपा मथौ तारे इंडियन मिथ अमबु हिस्ट्री दा हापतुना तमहननब होनरिबा असी अथुबा मतमदा सेमदोकदबनी करिकुलम सेमबदा चेक्सिनदबा ममी तारिबा असीसु रिव्यू कमिटी सेमदुना येंगसिनहनगदबनी हाइना कंगलैपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन केएसए ना थादोरकपा चेरोल अमदा खंगलकली हारिबा वाफम असी मरी लेनबसिंगना येंगसिनदबा थोकलगदी केएसए ना एकाडेमिक डिस्कोर्स तौदुना एजुकेशन की असोइबसिंगदा मित्येंग थमलगनी हाइरी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जेनिम्स हॉस्पिटल दा लाइंग चथरीबा पेशेंट सिंह चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना ngarang चतुना येंगसिनख्रे अनाबा सिंह की मनुंगदा सजिक तंपाक फाइलैंडगी खोइनु चही 13 अपोकपा गिनसुम मुंगसु यावखी Rheumatic heart disease na naduna hospital asida laikanaduna leiriba khoinu hairiba nupi macha asigi matangda social media gi khuthangda pau tarakpadagi chief minister na unakhibani loinana chief minister nongthombam birena nupi macha asibu angamba thakta laing nana basu Jennings authority da khangalamki hospital asida laing liba secretary to chief minister and Geoffrey na hakchangi fibam su chief minister da yenglamki ngarang ki khongchat aduda Rajya Sabha ki MP oibata natana BJP Manipur Pradesh ki President KSIS Bhavananda Chief Secretary Dr. J Suresh Babu amadi lengak asigi makok thongba official kaya su saruk yaki इम्फाल ईस्ट की तखेल दलैबा तखेल मॉडल ग्राम पंचायत की मनुंग चन्ना चिंगतम कम्युनिटी हॉल दा निमित 8 नि चुपना चथरकपा साधना ट्रेनिंग कैंप इंग्लिशिंग अनि के सुपना तरानी पान ngasi loisinkhre डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA न सिंधुना चथरखिबा ट्रेनिंग कैंप लोइसिनबेगी थौरमदुदा अथोइब मितुंगलेन ओइना सरुक याखिबा राज्य सभा की MP खेत्रिमयुम भवानंदना हकचांग फना थंबा खकनतना वाखल सुफना थमननबा योगा असि यामना मरु ओइ हाइखि लोइनना ग्राम पंचायत असिगिदमक मखाताना पाइखतगदबा चाउखत थौरांग सिंगदा महाकी माइकैदगी पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइनसु फोंगदोखी थौरम मपु ओइना सरुक याखिबा इम्फाल ईस्ट DC चित्रानसु नुमित 8 नि चुपना चथरखिबा ट्रेनिंग असि लोइरबा मतुंगदा नुंगतिगी हाइनबी अमा ओइना ngaihak ओइरबसु योगा तौबगी हाइनबी थमगदबनी हाइखी लोइनना ग्राम पंचायत असिगी चाउखत थौरांग कया पाइखलकपदा माइकैयदोमगी मियामना मतेंग पांगनबसु महाकना अपील तौखी हचांग फबा सु या दरकार लेना हचांग फरका न मी वीडियो वाखन जिसु अखोई कनो से अफबा तो लाका अदुगा मरुवैना अहल लमन खरम सु यावि अरे योगा से कसी निमित तरे निसे तौरमगा हयेंग दे मुक तो खरबे मुक कानदा असाई प्रधान आई हाजे के ताजो होई अखोई मियोय बकी चिंगरबा तंगा से नोमदा पुंग अमा भो अखोइना अजे पुंसी से सुख साम हिंगदर पुंसी से वो अखोइना नोमदा पुंग अमा भो के इसागी दम पिजे ngam मधु अरांग ओइने अदु नोमदा पुंग अमा दे अखोइ इसागी कथोकपा अखोइ इसागी दम थंबीबा अइजे पुंग तरे तगे निपान भो पे निति योगा थासिगी तरा निपान द पांगथोकदौरिबा तरा तरे लक्सुबा द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे की मांगोइनना ngasi ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमुको अमदी यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM की अपुनबो ऑब्जर्वेशन कमिटी ना केक्रुपात लैबा अथौबा अथौबिसिंगी खुबम की अकोइबदा लमतु सेंख्रे पनबयाय मणिपुर की सक्तम कायबा यारोय हाइना कुमजा लिसिंग अनिगा सुपना अमगी जून तरा निपान दा हौनरुबल लाइदना चंगसिनखिबा मियामगी इहौदा पुन्ना अथौबा अथौबी 35 थवाइना पोंथा पीखिबनी चही अदुदगी हौना मखोय 35 बुनिंगसिंगदुना चही खुदिंगी लेप्तना द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे गी थौरम पांगथोकतुना हाइकत लेकत तमदुना लाखिबनी ngasi gi camp atu da saruk yakiba singna napi singna na songduna leiraba khubam 35 asigi akoiba sing sengdokhi जिरीबामदा स्टेट पुलिस ना लमदम असिदा मिटोप मियांचा नियम लाना चंगलक पसिंग
खंदोकपगी थबक कन्ना चथरिंगै चेरक असिदा जिरीबामगी डॉक्टर अमदी ऑफिशियल खरना पैसा लौदुना नन लोकल सिंगदा बर्थ अमदी डेथ सर्टिफिकेट पिथोकले हाइरिबसिगी मतंगदा लेंगाकी मरी लेनबा हायर अथॉरिटी सिंगना मियेंग चंगबीननबा ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एमसू डिस्ट्रिक्ट कमिटी जिरीबामना चेरोल अमदा लेंगाकी पुकनिंग चिंगसिलकली बोसेम अमदी कोसेम नलौबा चाही असिगी क्लास 10 अमदी 12 एग्जामिनेशन दा फर्स्ट डिवीजन दा पास तौरकलबा चंगांगई ग्राम पंचायत की महाइरोई सिंह ओकपगी थरम अमंगसी तौबुंगखोक मखालेकाई दा पांगथोखरे थोंगाम अंगौब सिंह मेमोरियल ट्रस्ट न सिंधुना लेकाई असिगी कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकीबा थरम अदुगी मतंगदा ट्रस्ट असिगी प्रेसिडेंट थोंगाम फुलचाना ग्राम पंचायत असिगी मनुंगदा लेबा महाइरोई सिंहना मही मसिंगी लमदा लौरकलिबा थौदांगबु सिंथाबा अमदी मखोइबु पुकनिंग थौगतपो ओइना ओकपगी थरम असि पांगथोकीबनी मखाताना ट्रस्ट असिना मथंग चहीदगी हौरगा बोसेम अमदी कोसेम न लौबा एग्जामिनेशन सिंगदा अहानबदगी न अहुमसुबा तारकलबा महाइरोई सिंगदा सेलगी मना ओइना लुपा लिसिंग यांखै यांखै की मना पीरगनी हाइखी तुंगदा माई पाकलबा महाइरोई सिंगदा थोंगाम अंगौबु सिंह मेमोरियल अवार्ड 2018 पीदुना पुकनिंग थौगतखी अगांसिंग असिदा मखोइदा खितंग सपोर्ट अमसु एनकरेज तौबोइना तौजबनी मथंगददी अखोइना मेरिटेज अवार्ड असी मथंग मथंग चथरकपोइना पंचायत असिदा 1 दगिना 3 बो की लाकपा क्लास 10 दबो ओरो 12 तो ओरो की ट्रस्ट की साइड की 50,000 पिजगने हुजिक पिजरिबा सिना ओनली अखोइगी चांगाई ग्राम पंचायत की ओइना पिजबनी मथंगददी अखोइगी चांगाई जिला परिषद न कोनबा एरिया दा याक पीनबा होनजगे लमदम असिगी मियोय पुमनमक मसा मउ फना लेहननबगी पांदमदा नोंमगी ओइबा फ्री आयुष हेल्थ कैम्प अमा ngasi उरिपोक पोलेन लेकाइदा पांगथोखरे ngasi अयुक पुंग 8 दगी नुंगथिल पुंग 2 फावबा चथकीबा फ्री आयुष हेल्थ कैम्प अदुदा आयुर्वेदा होमियोपैथी अमदी योगा अमसुंग नेचुरोपैथी की डॉक्टर 8 गे लोनना पुन्ना स्टाफ 94 सरुक याखी कैम्प अदुदा ब्लड शुगर टेस्ट तौबगा लोनना हिदाक लांगतक सिंसु लेमना येंथोखी ngasi कैम्प अदुदा मफम अदुगी मियोय चनी रोमना लेमना लायंगबगी खुदोंग चाबा फंगखी कोंगबा तुरेलगी खोंनुंग तेंथोकलुबदगी कोंगपाल खाइदेम लेकाइदा मफम कयादा तोरबान नमथख्रे खुराई असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की एमएलए एल सुसिंद्रोना कोंगबा तुरेल खोंनुंगदा सारंबा दाम मचा कया तुरेलगी इसिंग इचेल निंगथीना चेनबनी हाइदुना एक्सकावेटर सिजिनदुना कोथोकलुबदगी खेत्रिगांव असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मनुंग चन्ना कोंगपाल खाइदेम लेकाइदा मफम कयादा तोरबान नमथखिबनी हाइरी हिरमसी की मतंगदा ngarang अपुनबा नुपी मेरा पाइबिलुप कोंगपाल खाइदेम लेकाइ की मिहुत सिंगा लोइनना पाउमी सिंगा येंगसलुबदा लेकाइ अदुगी मफम 8 मुक्ता पाक चाउना ट्रेक चटपा अमदी मफम खरदना फुट 2-3 मुक लंबी ओइरिबा तोरबान की सरुकसिंग नमथखिबा थेंगनरखी ओइरकलिबा फिबम असिना लंबी चथोक चसिंदा चाउना खुदोंग चादबा कयासु मायोकनहल्ले हाइना मफम अदुगी मियामना थमलकली खुराई अमदी खेत्रिगांव कॉन्स्टिट्युएंसी अनि की मरकता चेलिबा तुरेल असिगी खोंगनुंग तेंगबगी थबक अदुदा खेत्रिगांव रोमदगी थंगबा माइकैदा हेना लुथना कोथोई अमदी लेबाकसिंग अदुना खुराई रोम थंगबा माइकैदा थोंजल्ली हाइबा पेंदबा वाफम कयासु फोंगदोकनरखी नेशनल हाईवे नंबर 102 इम्फाल मोरेल लंबी पाकथोकननबा लेंगाकना लम लौसनबदा लिलोंगदगी वांजिंग फाउबगी लंबीगी सरुकता लम सोकलबा पतादार सिंगी ओइबा मिफम अमंगरांग वांजिंगदा पांगथोखरे लम सोकलबा पतादार सिंगना पुनसिलगा सेंबा यूनाइटेड एक्शन कमिटी न सिंधुना पांगथोकिबा मिफम अदुदा लेंगाकना लम लौसनगनी हाइरिबा असिदा पतादार सिंगना करी फिरेप लौगदगी अमदी फिट मसिंग अमसुंग लमगी ममलगी मतंगदा खनखी मिफम अदुदा नेशनल हाईवे 102 पाकथोकपदा लिलोंगदगी वांजिंग फाउबगी ओइना लंबी मयाइदगी फिट यांखै यांखैदगी हेना पाक चाउहंदबा अमदी कंपेंसेशन स्क्वायर फीट अमदा लुपा 5,000 दा लेपनखी कमिटीना तालिबा डिमांड असी जून 15 फाउबगी मनुंगदा लेंगाकना रेस्पॉन्स पिरकननबसु हाइरी करिगुंबा लेंगाकना थवोइदबा थोकलबदी मथंगी नुमित जून 13 तगी खोंजंग चंगसिलगनी हाइरी पनबयाबदी मिफम अदुदा कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स की चेयरमैन फुनिंद्रो कोंसम JNU की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमर युमनाम अमसुंग CRA मणिपुर की मिहोत जितन युमनाम सु सरुक याखी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी
manung amasung mapanda kaihalloi haina leibak asigi Prime Minister, Manipur gi Chief Minister amadi political party singna lauriba asi thajaba piba natana ngaktuna thamba ngamloi haina Manipur People's Democratic Front MPDF na cherol amada hairi. Constitutions of India gi Article 1 gi status Manipur da piriba matam adutada Manipur gi territorial integrity ngakpa ngamgani haina cherol asina makhatari. We support ILP haina mingthonba WhatsApp group ki oiba khananenabaki mifam amangasi Manipur Press Club ta pangthokre. Manipur lengakna hantak semgadoriba yelhomi kananabagi bilda mitopna lam leiba yabagi wafam yauhanba yaroi haina group asina fongdorakli. Group asigi convener sapamcha jadumanina पुथोकदौरिबा बिल असि मियामगी मायोक्ता सेमलक्लबदी वी सपोर्ट ILP हाइबा ग्रुप असिना बिल अदुकी मायोक्ता लेगनी हाइना फोंदोरखी. इंडिया की स्टेट अहुम हाइबदी नागालैंड, मिजोरम अमसुंग अरुणाचल प्रदेश दा बेंगोल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 चटनरी. स्टेट अहुम असिदा एक्ट असि चटनबा यारगा मणिपुर दा करी मरमगी चटनबा यारोइदौरिबनु हाइना जादुमनिना मखाताकी. करीगुंबा बिल सेंबा तारबा बिल सेंबा तारगदी हौजिक जे नागालैंड मिजोरम अरुणाचल प्रदेश चनरिबा सिस्टम से मसिगी मनुंगी मचाक खुदिंगमक यहोन बिगिदबनि पार्मी सिस्टम हायरगांदा सुमना खक्तगी मिटोप चंगकपा सी थिंगबा नत्रगना मोइदा पास अमा पीबा अदु खक्ता नति हायबसेमा आई मयामने थमजगे मरमदी पार्मी सिस्टम जोगी मनुंगदे यावरेबा एजुकेशन सेक्टर दा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर दा बिजनेस सेक्टर दा तोंगान तोंगान बा सेक्टर मयाम अमदा पार्मी सिस्टम जोगी मनुंगदा पीरिबा मसाकसिंगदो सुने. World Environment Day ga mari leinana lakliba June 5 gi numit yungba pung 12 taba matamda BT Road ta leiba Congress Bhavan da essay competition ama pangthoklagani haina National Students Union of India NSUI na cherol amada khangalakli. Elaborate plastic pollution haiba topic ta pangthokadoriba essay competition asida class 11 dagi na college level fawba ki manungda leiba thawai yawba mahairoi singna saruk yaba yagani hairi. Children Home da leiba angang singi oiba outing cum entertainment event amangasi Blue Wings malom na sinduna lamlai gi leima khongmapal da leiba selai pungi leikol da pangthokre. Powerhouse of events hair kaso khangnariba Blue Wings ki Hope for Angels haiba thoram amagi ani suba edition oina a heart for care and giving haiba wakhalonda thoram asi pangthokpani. Thoram adu da sarugya kiba Manipur government ki chief secretary Dr. Suresh Babu na phongdo kibada kanalai jadraba angang singi yaifana bakidamak Blue Wings na paikhaliba thorang asi yana thagatningai ni haiba angang sing asida ahen bamityang thamduna makhoi gi tungi punsida yaifana na ba hona ba haibasi yana tangai fade maramaduna asigumba rang asida mahaksu punna chatminaduna angamba mateng pangge haibagi thajaba thamki. Thoramaduga mari lenana Blue Wings ki managing director KS Nishikantana paumi sing the fongdorokpada home da leiba angang sing asi home khakta da natana home gi mapanda su makhoi bunungsiba mioi kaya leiri haiba khanghanana ba amadi angang sing gi wakhalon hena chawthok hanana bagi pandam da thoram asi pangthokpani haina fongdokhi. And let us see how to see that they go to good schools, see how to take care of their requirements and to focus on their career, and also financially how to support these organizations. I would like to have a very good interactive session. Maybe after 3-4 days I'll inform them. And let us see and do our best. You are doing your best, I know, but let me also put my hands together with you for the good cause of these children. Ninglan may haina mingthon ba wrong may feature film mangasi haunabi matung ina premiere show utuna miyam na khudol tam kre. John Kamaina puthokpa amadi PG ngamsing lungna direction piba nungsinuan amadi horror da story da yumfam oiba film asigi premiere show asi Chingmairong da leiba Tribal Research Institute ki auditorium da pangthokpa thauram amaga loinana utkibani. Thauram gi manung channa film asibu puthokna ba laknabada tongan tongan ba thaudang kaya laukiba actor actress amadi crew member singi mafam da achamba khudol singsu tamki. Ngasigi thauram adu da Dingang Long Gangmai CEO Tamenglong S Mangoljau Chairman Film Forum Manipur amadi Star Kamai President ZFMM na chingba kaya galone na film bu pamjaba maru oina rongmai furup ki miyoi kaya na saruk yaki.
Imphal More DI Drivers and Owners Welfare Association na Kwatha Lamkhai gi chathok chasinda yamna khudong chadraba lambi gi mafam kharada leibak thonjin khre ngasi Imphal More DI Drivers and Owners Welfare Association sinduna 11th AR Khudeng Thabi Motor Vehicle Check Post gi meter yankhai muk chatlaga leiba Kwatha Lamkhai da lambi ka hena fatraba lenga ki mafam da hanjin sembi yu haibada tabi draba mafam kayada Matam khara ki oina chathok chasin yananaba thorang adu lakhatkibani lambi asi athupa matamda sembinana basu association asina lenga ke pukning chingsilakli Senapati district ta sakhangdaba singna yum tara rom akai atoi thokhalam le hairi Thogdogasi Senapati district headquarter dagi kilometer anirom chatlaga leiba district council office ki manakta leiba yum ngaktani ngasi ayuk nongalakpada mafam adu ki khunja singna sabada ngairiba yum sing adu akai atoi thoktuna leiramba thengnarakibani haujik fawbagi oinadi kanana kari maram gidamak thawong adu chatharambano haiba khangba ngamdri adubu thogdog asi lamgi matangda oigani haina chingnari Tamenglong district ki manung chanba namlalong khulda chingning khaibada yum ani amanga ta thokre chingning khaibagi thokdok asi ngarang ahing nong kanna churakraba matung ngasi ayuk angan ba pung ani taba matamda thokibani hairi chingning khaiba aduda akaya toi thokraba yum ani adu semyun nyumai amadi sengtwan nyumai gini hairi makhoi ani mak machil manang waktani chingning khairakpa aduda yum ani adugi jaga khara nansinduna akaya toi thoki adubu asok apandi amata yawkhide hairi United People's Front UPF Manipur ki Annual General Council ki mifam ngasi kai sampata leiba ima holda pangthokre haina cherol amada khangalakli loinana United People's Front UPF Manipur gi English singaniga supna tarani pandegin English singaniga supna kun mathoi fawba ki oina nauna thopu gada basing su khankhre haina cherol asina makhatari Malem sinba thungna thasi ki manga da pangthok doriba World Environment Day English ngani ke supna tarani panga mari leinana ngasi Thobal district ki Khangabok ta district asigi akoibada uchara sing thakre Khangabok Development Students Union na sinduna Green Khangabok Clean Khangabok haiba wakhalonda tha ani chupna pangthokadaba uchar thabagi thoramadu Forest Range Officer Kakching and Munal na hawdokhi Tungda Khangabok Talaiba Club School Laikon Umangna Chingba Amadi Lambigi Nak Yetta Uchara Singadu Thaki Ima Imoinu Sanglenda Pangthokiba Uchara Thaba Hawdokpagi Thoramaduda Lainga ki official kayana sarugyaki Nakalamaromda Kakching Kuno Athletics and Cultural Organization na sinduna ngasi Suknu Assembly Constituency ki MLA amasung miyam ka khusam naduna Kakching Kuno lamkhai dagi hauraga Kakching Kuno Laikol fawbadasu uchara thaba ki thabak chataki Amaromda United Progressive Club UPC Wangjingna Haujik Honglakliba Aingasagi Khal Kairakpasi Kharata Oirabasu Safagadra Haibagi Pandamda Club Asiki Akoibada Uchara Kaya Thaki Haina Fongdorakhi Thobal district ki manung chanba Kairem Bikhokta Swachh Bharat Summer Internship Program gi manung channa lamtu sengtokpaki thorama mangasi pangthokre Kairem Bikhok Students Union and Club na sinduna pangthokiba thoramaduda KSUC gi Secretary Surchan Usamna lakadoriba Jun gi tang tara manga da pangthokadoriba World Environment Day thoramasi ki mangoinana ngasi gi lamtu sengtokpaki thoramasi pangthokpani mak na makha taraduna lamtu nana thamsi umang wamang sing yokhatuna chingpa turel singkan si mahusagi kal khayan thamsi lu nan dabana jiba panba amata leiba ngamlakloi ising nungsit senglakloi tongan ba leina layong kaya marum ama lakpa yai haibagi pandamda thorom asi pangthokpani haiki lakliba jun ki tang tara manga dasu RSF amadi KSUC na sinduna Kairem Bikhok chingda environment degi thorom amadi painting competition pangthokani haina thoramadu miyamna saruk yabiyu haina mahakna appeal tawrakhi Thoramadu da saruk yakiba club ki member singna lunana leinabagi wasaksu lawki hairi World Environment Day ga mari lenana June mangada Manipur ki mafam khudingmakta uchara sing thabagi thoram pangthoklagani haina Reformist Students Front RSF ki cherol amana fongdorakli
Umang wangan yokhotuna chingpa turel singkansi mahusagi khal kahendana thamsi Athingba laina reserve forest area da lo kaina chingleba kotpa uwa sing paktakna na yan thalakliba asi mathakta mari lainaba department na athubada mityeng changbiu haina cherola sina makhatarakli Bosem Kosem Amadi CBS na lauba chahiye sigi class 10 amadi 12 ki examination ta chauna mai paglakhiba Kongpal Kongkham Laikai gi mahiroi sing okpagi thorom ama ngasi pangthokre thorom asi Kongpal Kongkham Laikai Youth Development Organization na sinduna Laikai asigi community hall da chathakibani thorom aduga mari lenana hairiba exam sing asida mark work na fanglakhiba Laikai asigi mahiroi kunmanga romda sel gi mana amadi citation piduna pukning thogatpa amadi ikai khumna butki loinana thorom adu da saruk yakhiba wangang loisingna mahiroi sing asigi tungi lambida mai pakna ba yaifa mangol piki amasung haugalakliba mahiroi sing nasu ngasigi mai paklaba mahiroi singi tung inna afaba mahiroi amamam oinana ba wakhalon pokna ba wafam kaya thamnaki Imphal East ki manung chana laiba Namdulong village ki nursery digna class 12 fawba tamliba afaba mahiroi sing okpagi thoram ama ngasi Namdulong Women Society Hall da pangthokre haiba meritorious award pi bagi thoram asi Namdulong Development Committee amasung Namdulong Youth Club na sinduna kunmapan lak subo oina pangthokpani thoram adu ki sarung ama oina Board of Secondary Education Manipur bosem na loba JSC class 10 examination da Manipur pumbagi oina tarataruk suba position takibi Langrang Gru Kamaida Imphal Municipal Council Ward number Kuntaru ki councillor Maibon Faumaina Sel gi manapi duna pukning thawatki Kakching district ki Langmaidong da laiba Langmaidong Mamang Laikai Citizen Club na sinduna ngasi Langmaidong khuldagi handaki Manipur board na lauba metric parikya da Kunmathoi suba position laurakraba Jimik Yumnam amadi council na lauba class 12 ki exam ki art stream da mari suba position takraba Tekcham James Taram na okre metric ki exam da kunmathoi suba position laurakraba Jimik Yumnam asi Langmaidong da laiba Iramdam Mahikol gi Mahairoini amadi class 12 arts ki mari suba position laurakraba Tekcham James na EK Higher Secondary School gi Mahiroini thoram aduda Education Minister gi Dr. Yumnam Radheshyamna Lairik yaudrabadi khunai adu chawkhatpa wagani khunai ama ingtapna chikna pange hairabadi khunai adu gi miyam adu mahi masingi awang balawsing leihan batai asigumba khunai ama semgatna ba haujiktagi hauna tungi haurakliba mirol asida lairik ki lawsing leihan ba tai masiga loinana khunai asi manglomda pukhatna ba aikhoigi akoibagi fibam asisu lairik laisu tamningba amadi Paning bagi ithil pokpa mahusagi fibam ama semgat patai haurakliba mahiroi singi kokta phataba mami takhidana naba makhoigi mitmangda phataba hainabising ahal singna khak tawroidabani haiki Manipur board na lauba handaki class 10 examination da ani super position fangbangam khraba kakwa sangai tuition center ki mahairoi surjakanta irengbam okpagi thoram ama ngasi kokwa bazar da leiba center asida pangthokre thoram aduga mari lenana handa council amadi board na lauba class 12 amadi 10 ki examination ki letter mark fangkhraba mahairoi singsu okhi ngasi ki thoram aduda thongju part 1 ki pradhan thongbam lata amadi ISTB ki hanagi editor ke madhumangol na ga loinana Lamdam aduki educationist amadi resource person kayana mahiroi singe mama mapa singa punna saruk yaki ngasigi thoram aduda mari lenana thongbam latana haikibada sangai tuition center na center gi asigi anouba chahida class 10 examination da second position ama puthokpa ga loinana letter mark fangba ngamba mahiroi kaya puthokpa asi maikaya somgi oina yamna chauthok chaningai ni Center asina makhatana lamda masigi mahi masing tambagi lamda singthaningai oiba thodang kaya loba ngambo oisanu second position fangba ngamkhraba surjakanta irengbam nasu makhatana mahakila kadoriba punsida hena singthaningai oiba maipakpa purakpa ngambo oisanu haina phongdokhi ngasi laiba society asida samaj asida samaj ama chakhot ke haragadi education gi mangal loiba yamna darka oi punamak akoi overcome tawba ngami aduga yamna su akoi yam phajaba initiative amani haina logjaningi matung tabadadi akoi ju hojik leiriba second position holder oi biriba sujakantana mathang angi tuya parikha first position lobagi em tawbiu akoi ju support tawjage matung tarapadasu adu sarta horaiban harun
खुदिंगमक्सिंगनसु तुंगदा लाकदोबे मयामनसु मतुंग तारकपदा सुजकांतगी सेकेंड पोजीशन सिदगी हेना फर्स्ट पोजीशन लौबा ngambagi होनबियु खांगबोक की ओइना तोंगान तोंगान बे हिरम सिंगदा मिथोय मिहेलबा मियोय सिंग तराम न ओख्रे थौरमदु ऑल खांगबोक एम्प्लॉइज एंड सीनियर सिटीजन्स यूनियन खांगबोक न सिंदुना खांगबोक मयाय लेकाय गी मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबनी थौरमदु दा चाहि असि काउंसिल लौखिबा क्लास 12 के एग्जाम दा साइंस अमसुंग कॉमर्स स्ट्रीम दा पोजीशन लौख्रबा खांगबोक की माहिरोय सिंग यावना बोसेम अमदी सीबीएस न लौबा क्लास 10 के एग्जाम दा चादा मरफू अमदी मथक फंगलख्रबा माहिरोय सिंगबु खुदोल पीतुना पुकनिंग थगवतखी स्टेट असिदा एजुकेशन बु सेंदाल लंबीदा ओंथोक्तुना लाइरबा इमुंगी माहिरोय सिंगबु अवाबा मायोकना हलिबा सिदा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF की माइकैदगी यानिंगदबा फोंदोरकली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्टेट असिदा लिंगनी हाइरगा उत्तर प्रदेश दा फैकल्टी अयाम्बा पुननबा तौरिबा सिदा लेंगाक असिना अकनबा मियेंग चंगबीनबसु हाइरी वर्ल्ड बाइसाइकिल डे गा मरी लेना ngasi मणिपुर एडवेंचर एंड माउंटेन ट्रेकिंग एसोसिएशन सिंधुना साइकिल रैली अमा कंगला वेस्टर्न गेट ता अरुण एंटरप्राइजेस की प्रोपाइटर थांगजम अरुण नलम थाखरे साइकिल रैली अदु लेट्स राइड एंड मेक अ डिफरेंस हाइबा थीम दा पांगथोकिबनी लमदम असि साइकिल थौबा पामजबा साइक्लिस्ट कयाना सरुक याकिबा रैली अदु इम्फाल की मरु ओइबा मफम सिंग फाउदुना चलबा मतुंगदा सगोलबंदा लमथुंगफम ओइखी रैली अदु लमथाद्रिङै मांगोइनना थांगजम अरुणना पाउमी सिंगदा फोंदोरकपदा साइकिल थौबना महौसागी फिबम सोखंदना थंबा ngambata natana masa ma ufaba hakchang ama oihanbada chauna mateng pangli maram aduna ngasi pangthokliba cycle rally asigumna khunai asida achauba ahongba amadi porakpa ngamgani haibagi thajaba lei haina phongdokhi कांचीपुर सिका हायर सेकेंडरी स्कूल की मतंगदा लेरंबा चयेतनबा अदु ngasi स्कूल असिगी मैनेजमेंट कमिटी स्टाफ सिंग अमदी माहिरोय सिंगी गार्जियन सिंग लोइनना फमखिबा मिफम अमना वारोइसिन पुरखरे हाइना स्कूल असिगी प्रिंसिपल हेडमास्टर अमदी चेयरपर्सन न पुन्ना साइन तौदुना थादोरकपा चेरोल अमना खंगलकली अमदी माहिरोय सिंगना महौसागुम क्लास यावबा हौननबसु खंगलकली हौजिक सानबगी पाव गोपाल देव बी कांखुदिया स्कूल ना अहानबा लेट हाउबम कुलविदु मेमोरियल लीग कम नॉक्ड आउट कांग टूर्नामेंट की चैंपियन ओइबंगमख्रे ngasi ya स्कूल दा लैबा श्री श्री गोपाल देव की कांगसंग दा सानखिबा चाहि यांखै मंगा अमदी होमफो मंगा की मथकता कांग टूर्नामेंट असगी फाइनल मैच अदुदा गोपाल देव बी कांखुदिया स्कूल ना गोपाल देव ए कांखुदिया स्कूल बु पांजिल तरा तरुक मापन दा माइथिबा पीबंगमखी चथखिबा कांग टूर्नामेंट असगी बेस्ट चेक फैना चाहि यांखै मंगा की सानरोय आइस इनाउबीना ताखिबगा लोनेना बेस्ट लमथाना चई हुमफु मंगा की सानरोय आर के जिला सनाना ताखी टूर्नामेंट असगी चैंपियन ओइख्रबा गोपाल देव बी कांखुदिया स्कूल ना रनिंग ट्रॉफी का लोइनना सेल की मना लुपा लिसिंग तरा अदुगा रनर्स अफ ताहुरबा गोपाल देव ए कांखुदिया स्कूल ना रनिंग ट्रॉफी का लोइनना सेल की मना लुपा लिसिंग तरेत की मपु ओइखी चथखिबा कांग टूर्नामेंट असगी ngasi लोइसनबगी थौरमदा या स्कूल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए टी ए सत्यव्रत अमदी मणिपुर कांग एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट एम नवकुमार शर्मा गलोइनना लमदम अदुगी मसक नाइबा मियोय कयाना टूर्नामेंट अदुदा मकोंग मथंग ताख्रबा सानरोय अमदी टीम सिंगदा मनामतुम कया खुदोल तमखी या स्कूल दा लैबा आर के इमोतोंबगी इमुंग मनुंग की सेंथंग मखादा गोपाल देव कांखुद या स्कूल न सिंधुना चथखिबा कांग टूर्नामेंट सिदा कांखुद तरेतना सरुक याखी चाही असिगी जून की तांग तरा मरीदगी रशिया ने युम्बु ओइदुना पांगथोकदोरिबा फीफा वर्ल्ड कप असिगी ऑफिशियल मैच बॉल एडिडास टेलस्टार 18 ना सानरगनी मालेम की मियामना ख्वाइदगी पांबा मसाना मा ओइरिबा फुटबॉल मसाना असिदा एडिडास टेलस्टार 18 की बॉल असिना 1970 दा मेक्सिको दा पांगथोकिबा फीफा वर्ल्ड कप तगी हौना फीफा वर्ल्ड कप की ऑफिशियल मैच बॉल ओइदुना लागली बॉल असि अहानबा ओइना इंग्लिश सिंगमगा चमापन होमफुनिपान दा इटली दा पांगथोकिबा यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप अदुना अहानबा ओइना सीजन अदुना एडिडास ब्रांड की बॉल असिना मालेम असिदा बॉल असि की मसक मगुन ताकबा हौखी बॉल असि की ममिंग असि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की थबक थौरम तौरिबा फॉर्म अमना टेलीविजन अमदी स्टार हाइबा वाहे अनि असि सिजनदुना टेल स्टार हाइना मिंगथोनखी बॉल असि फॉरवर्ड स्पोर्ट ना पाकिस्तान की सियालकोटता लैबा स्पोर्ट्स गुड्स की पोलम सिंह साबा मफम अमदा सारिबा फुटबॉल असि
Indian money da lupa lising taret ka chahum ka humudra humdoida online ki khutang da leiba yaragani. था तरुक की ओइबा ग्रासरूट फुटबॉल कोचिंग कैंप अमा ngasi इम्फाल वेस्ट की मनुंग चन्ना लेबा टीएस बीरचंद्र सिंह फुटबॉल एकेडमी तौबुंखो की सानबुंगदा पांगथोकपा हौख्रे ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की मित्यंग मखादा टीएस बीरचंद्र सिंह फुटबॉल एकेडमी तौबुंखोकना सिंधुना पांगथोकपा हौखिबा ग्रासरूट लेवल कोचिंग असिदा चही तरुक तगिना निपान चही मापन दगिना तरानिथोय अमदी चही तराहुमदोय दगी तरामरी फावबदा लेबा नुपा मचा यांखै गलोनेना नुपी मचा तराहुमदोय पुन्ना सानरोय होमफोमदोयना सरु यारी कोचिंग असी पांगथोकिबा हौदोकपगी थरोमदुदा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एस सनातोंबा एग्जीक्यूटिव मेंबर एस मेघचंद्र अमदी टेक्निकल चेयरमैन एस अमुतोंबी का लोइनना तफ्सपागी थौपुरिबा मियोय कयाना सरुकयादुना सानरोइसिंग अदुदा यूनिफॉर्म सिंग यंथोखी ग्रासरूट लीडर के सोमोरजीत एल देव चंद्रा एल लोकेंद्रा एम डी चाउबा अमदी एल प्रेमजितना कोचिंग असिदा सरुक यारिबा पिकलिबा सानरोय सिंग असिबु ताकपी तंबीबगी थौदांग लौरी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की पाउताक मतुंग इना अम्फाना मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम कयादा लिसांग सिना चथदुना लाकलिबा ग्रासरूट फुटबॉल कोचिंग की थबक थौरम असि माय पाकना चथबगा लोइनना लमदम असि की नहा ओरिबा अफब फुटबॉल सानरोय कया पुथोकली अमदी हेना पुथोकननबा असिगुंबा ग्रासरूट की ओइबा फुटबॉल कोचिंग कया मखाताना मणिपुर की मफम कुंदा चथगदने हाइना वाफम असी ngasi थौरम अदुदा अम्फागी प्रेसिडेंट एस सनातोमना फोंदोखिबनी केरला ब्लास्टर्स की अंगांग कुन कुंथ्रा मोइन खल्लग पुगी ममांगदा टाटा ट्रस्टना अंगांग कुल मणिपुरी खल्लग पुगी ईस्ट बेंगल कपना मणिपुरी टैलेंट सर्च तौनी हाइबगी मोइसु अंगांग थिरी अखोइना ग्रासरूट लेवल अंगांग पिंगे लेवल दगी अखोइना ट्रेनिंग बॉल की नो हाउ की तमिरबनिना मपान लेबा क्लब सिना मणिपुर से टेलेंट हन की मफम अमा ओइरे हजिक्ति टेलेंट हन तौ लाबा कांगुसिंगना खल्लिबसी मणिपुरदा सुम अखोइना ग्रासरूट प्रोग्राम से होंदोखिबदगी अंगांगसिंगदा तोंगानबा इम्पैक्ट अमा पिरगा मणिपुरदगी यामन टेलेंट लेबा अंगांगसिंग मसिंग याम थोखी थोकसु थोरखिनी हन खल्ली ऑल मणिपुर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन सिंधुना चथरकपा कोचिंग कम ट्रायल सिलेक्शन गसी लोइसिनख्रे मे 10 दगी पीबीबी पीटीसी कैसामथोंग इलांगबम लेकाय लेरक अचौबदा हौखिबा सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स की कोचिंग अदुदगी नुपा मचा सानरोय कुनमरी अमदी नुपी मचा सानरोय तरुक पुन्ना सानरोय कुंट्रा खनगतुना इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की मित्यंग मखादा थासी कुनमाथोय दगी कुनमंगा फावबदा आंध्र प्रदेश ता पांगथोकदौरिबा जीएमआरआईटी कॉलेज ता पांगथोकदबा सब जूनियर Boys and Girls National Powerlifting Championship aduda saruk yarugani championship asida Borochan Konjengbamna Manipur team gi manager oibaga loinana W Deveshwari amasung Mohan Laishram anina coach ki thodang lauriba team asina thasi ki tara tarukta Andhra Pradesh tamna chakadabagi khongchat aduda official oina inausu saruk yagani nakal amaromda एसोसिएशन असिना सिंधुना पांगथोकिबा अमदि ngasi लोइसिनखिबा कोचिंग असिदा मास्टर कांगलुप की नुपा मचा अमदि नुपी मचा सानरोय कुंट्रा तरुकना सरुक याबगा लोनेना कोचिंग असिदगी खंगलबा सानरोय सिंग अदुना केरला की कोच हिकोडे इंडोर स्टेडियम दा जुलाई 23 तगी 19 फावबदा चथगदबा नेशनल मास्टर्स मेंस एंड वुमेन्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप तो सरुक यागनी तरुक सुबह थोंगजू का फुटबॉल टूर्नामेंट एमएमसी मोंखंग लंबी माई पाखरे थोंगजू केंद्र यूनाइटेड क्लब्स एसोसिएशन सिंधुना चथरीबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिंगसी अयुक सानकिबा अहानबा लीगता YWC साइरोम लैरक अमदी NYTAC ओक्रम चुथेक अनिना मैच असिदा पांजिल अहुम चनदुना मैच असि ड्रॉ ओइखिबगा लोइनना अनि सुबह लीगतुना रेसो उचेकोन खुनौ अमदी WYLCO कोंगबा कैथेल अनिगी मैच अदुसु पांजिल अममम चनदुना ड्रॉ ओइखि चथरकलिबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिंग ngasi nungthil sanakiba ohumsuba ligta MMC मोंखंग लंबीना DC नांगमैराकपम लेकाइबु यामना लाकचेना पांजिल तराहुमदोय श्रीनोदा माइथिबा पीखिबगा लोनेना मरीसुबा लिगतना RSC थोंगजू वाइखोम खोंगनांग अमदी ओरिएंटल क्लब खोंगमन मांगजिल अनिगी मैच अदुना मैच की अपीबा मतमदा पांजिल अनि चनदुना ड्रॉ ताखी फुटबॉल टीम तरा मरीना सरुक यादुना ग्रुप मरी थोकना खाइदोकदुना चथरीबा टूर्नामेंट असिगे हयंग मखाताब लीग मैच मरी सानारगनी
Manipur की वेट लिफ्टर खुमुकचम संजिता चनु की डॉप केस का मरी लेना थोकलिबा थौदोक असी लेबाक मियामना तराइने लौफम थोकते हाइना थोंगजू चिगोंगलै मखोंग डेवलपमेंट क्लब ना चेरोल अमदा हाइरी लोइनना मरी लेनाबो अथॉरिटी सिंगना अथुबा मतमदा हिरमसिगी मतंगदा अचुंबा पुथोकपिदुना लेबाक मियामदा खंगहननबसु चेरोल असिना मखा तारी SDAU टेक्चम सिंधुना टेक्चम हाई स्कूल ग्राउंड चथरिबा अहानबा SDAU ट्रॉफी की ngarang सानखिबा मैचता G4 हैरोकना RYDO चरांग पाटपु पांजिल अहुम अनीदा माइथीबा पीख्रे G4 की पांजिल अहुम अदु बिजुना मैच की मिनिट मरी मापन अमसुंग तराहुमदोय चटपा मतमदा चनखिबनी RYDO की पांजिल अनी अदुना प्रेमानंदना मैच की मिनिट 32 अदुगा रमानंदना मैच की मिनिट 33 चटपा मतमदा चनखिबनी नाकलमरोमदा टूर्नामेंट असि ngarang सानगदबा अनिसुबा मैच अदु FC वांगोय लाक्तबदगी सुशांत लांगाथेनना वॉक ओवर पीखी अरोइबदा बुलेटिन्स की हेडलाइंस अमुक हन्ना मियाम थमजरी प्लास्टिक चाइथोक्तुना लैबा हंथहननबा मणिपुर की वैली डिस्ट्रिक्ट खुदिंग की प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर थमननबा थौरांग लैरे हाइना MPCB की चेयरमैन एल राधा किशोरना फोंदोक्रे मणिपुर दा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना सासिनबा खुथोकनबगी थौदोक्ता हातपिख्रबा म्युइसिंगी अचुंबा वायल पुथोउ हाइदुना ngasi मपुरोइबा काइना खरबी लुखराबी सिंगना प्रोटेस्ट तौख्रे कना लेजद्रबा आंगांग सिंगदा अहेनबा मिटेंग थमदुना मखोगी तुंगी पुंसीदा याइफनना बहोटनबा हाइबिसि यामना तंगाइ फदे हाइना चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेश बाबूना फोंदोक्रे